Ebusianfo aha Ghana SMTVGH. Mesro like, comment, subscribe, turn on notifications so that anytime videos of this nature are uploaded, you be notified. Ebusianfo. Me bufo fini me ni bi abre no. Na ma no nuru bedu. Enti senipo a wo hwe me bia pacho video mo nhye mo mampeni Ghana mampeni ma me. Edru se be tame koso e metame nko. Se mo endi sama be tame akode a. Hwe krata we ye de krata. Hwe o mampeni. Me aba na ye to no Ghana ha no. Me menya amfaso fra ba bia to osu. Me makoto lights. Hwe Modi moda me kromfo aban na modi te Ghana ha na modi boni papa me dia me nka ho me ehia ni ba wo me me mpanga jasab obata tarisi mani abre enne mi ko do mi do nyankopon atawu ali kobu antia na bese ali sidi ali kobu me nya me be 160 kaka mo nya 240 ade makacha mbabo ane se na me koye ka na enwuram to mo mbosia 2 million e chemfidwomba na me de ama no me be light de kwen na me koto light ade papa we kan wa hwe light we for the past 3 years ago na me ji me meter na me to 1 million na me use no 40 days asem onyame nkonkono e me witness e won hie so abonten so for the past 1 year di koi me to light 1 million ade papa ade me my ode ana free ho e free ECG for pacho momla mu ECG for no kromoda na mo ho akrofo ali babadan kambari da blaba no aba bia bo se nipa free ECG wo na Ghana e be brache na no me sister hiani wase wono e fi ore tim mita no okodwoma na mako school light na mo ano e bi so ma etifie hwesi mi to kwaji mita moto mita na ma 3000 Ghana cedi mita ya ton ya ton eso mo beto mo de be maye no mo de ne 3000 Ghana cedis o wi o ye wo ya runya 4002 kapei me de abana me koto ye na abana kwa ye hia fo ye nya hwe wo so no e wo sen ka abana kra no ka mo ya bola kra ka mo ko fokoto gu ke ya bola na ka bola ka be fa na ka kwa koto gu because ye ne ya me to me bank of education me a dollar sar na mo ka AI dollar na mo me so na still ma chene no AI papa wo ba ye me se bi papa be de aba adan tasa kasa no pra me hu de menka wo hwe na abesole amamu so le fira konya no obi anfle asa amamu ye bu asa saka wa amamu obi na asa wo bu nsa no wa ato ade aye nto wa wo pesika wo nya bi wa wo tale na wa wo kodwom so no wa nya hye so be toilet so a te se light me koto 100 cedis ya mam 52 cedis et 52 no me do nyakopon atete me to light 1 million e ma ni na watche na watche de dabu edu e ma ni na watche en e ma 1 day 8 days me nya bi da 9 days me nya bi da for the past 1 year AI amomo na wubun papa ko pe baby wo hwe na nya set record wo hwe na wuntimi a set record me pa cha memo na se biri menu suntum me fama adwe adai 1 year so month so jire ni petro na mana wo kasa kaka mo se dollar me dollar o me kan the last time for dollar me kan dollar say me hu ba me wibi first na e din prepare go na e din krama agro no o ba na akwati jiwe fashion ho na wakọ Santa Market no na wakọ sesa me ba as a citizen for mother no me dollar me motor tie me nibi me top diesel me top fuel eti papa and 30 mama na wubu mama AI mama na wubu no and AI dollar ni AI fuel na wubu papa te se kokofo be blakola se be bia da BP be bia da pressure so adai yan kama na ntana machi yanko tuana o ka kona sa urodo adai ko ta samno no quarter lights ma kodum ya nto hye ma quarter lights na ma te light no ama naka 50 ma te 480 me tomo de fridge mienu na si dem ya because for light nti ye dum we ne ade che na show ye ade na me use ha me ade TV na phone me ba ke to na ti ekuta phone no phone abakra ne TV kwa ntan so TV
Tem be hanam try video team me chon pedo do say. Me ya aduane for week na ye me aduane na video. Me so blender say. Ovi na me kana share me so ovi how many hours hadai. Some funny shit change that amamu be na me pe hu ni sa. Eye oba papa wo na odi wachi. Oba papa wo na obo ho ban. Oba papa wo na day in day out when you say we your business no na mo kire ehwe se me kura dwuma mu ti sei. Me kura dwuma me ye den me pushia ma na kosoro. But wo ma me na wo ho ne de watimi ya poison wukuru ma wukuru da dem. Wo ba be ka eye na bia gimi o. Say enei ye ka omo ano ya pa NPP for no. Because ye obi on ma ya ko school awie o. Enti wo gimi sam na wo de ba no. Mahama no ko beti ne dwe. Ye ne awie o, ye kuti a certificate. Ya graduate. Enti sa wo asem na wo de ba no. O ma me nim se wo agimi. O papa nim se wo agimi. Ana wasa be join a Jimmy for party to say NDC. It is a party na wo join ye na mo Jimmy no. Asesi ano mo general secretary create me bebe ka kire mo say psychopath. Mahama na ye di na chi no. E uduku na ebo no no na ebo. He na do dan kwaku for do buy no. Yen kan fa so a we de ba Ghana. Na ye hwe Mahama buy no fa so a we de aba Ghana. Eduyana na do dan kwaku for do. Na do dan kwaku for do on. Any Dr. Mahmoud Bawumia. Omo anya hwe kura no. O constituency ambulance wo. Obi a wo NPP mo na so obi a wo NDC mu bia na obesori etia na do dan kwaku for do no. E wo sese ni papa no aketi na ye twaniti. Because we sese wo tenase. Because obi aba wa tukoko mu dia 31 million. Wo se wo banko school free. Wo se wo mpe. Obi aba wa tukoko mu dia 31 million. Wo se agenda 111. Constituency bia yenya hospital ho. Wo se wo mpe. I the same abai na obaye no. Constituency bia no or the drip machines buy. So the same abai na obaye no. Wo sa the one constituency one ambulance. Ukrom ko one ambulance da. Unjimi. Misi obi a odi NDC chibia ejimi. Obi a odi NDC chibia no wajimi na maami we no o mu pushi na obeka se asem na me ka se Samira Bawumia dangerous no na me nka ne bone so na me ka se wa boni kunu achichi dom because Samira Bawumia o ye obi ayira nkope even Kennedy even Mahama kla wati so no se Mahama se nka wo ye Samira Bawumia ne ira mi donyame anka wo peche bibia adentia otimu so oba ni wa kokuduro Samira Bawumia second Ajima Kunadu ana wo ho no mo no second Ajima Kunadu ni etimi nyankwasiafo bi emuo bi o mu da o mu nwene emuo bi empreko enkraman ni o mu maame mu da ye ebedi Samira Bawumia tem. But Felix Mobeye, but we are tem didi any ba. Ye ba ne sawe na de. Because what Jimmy abecha wo say what Jimmy. Wo kura wo maame no papa mo bra no, wo bedi Samira Bawumia tem. Wo na wo maame no papa mo bra no. Samira Bawumia wa udi na tem. Samira Bawumia wo ne a wo maame di a, obeka say urade me da se menye Samira Bawumia biledi. Kwasia. Me da se na Lekoba. na obi abem. Midim anusia no. The me can say NPP ye wadi oye. 2028 Dr. Mahmoud Bawumia wini. Ya to aba na wi. Uba NPP mo hallelujah. Ye betimi ehunu se ye nua na. Ebi kwa wo benya position bi na me ami wa se me nya position bi a. Ebi brother Felix said ni abre no ho no. Ebi kwa na wo no okuma Dr. Mahmoud Bawumia. Onya position bia o na bia wa wudi bra champo achi wudi edutum achi wudi Kennedy champo achi no na wo ba benya position because a position ni ba e your constituency for no na e be ka kire say ye fe ni pass machine ko no abone ho modi ama MPP na se wa anya sa ye mfoso se chinchina bla ye mfoso na se wonim se wo ma na wo kote wo party akọ sa muwo bi no mo ye the base no obi e ma bi no mo hu fi no omu fi sa bebie omu kan se momone
Munna mam ho she emu abi sa no obi di se cool lady cool lady TikTok na mu apo wo se kan ho kan wo so la be di Samira ba omi atem wo moto mu she wo jimi che obi a owiase wo so la be di Samira ba omi atem na mu no ye benya daje di amamo me da mo ase but a friend si de who could do a chili sana or yeah, professor for yes, Obi, that's how baby. Let me see so bad Passaba. Review, Dodo. My highest, my job was a fire call. Fellas, been a penny me shower no pay. I real so. Yeah, there's no platform over be any Basonia can be. Na the odin can see God bless or come as a mammy or no one can see in the courts. Me my pona me my via me babe she maguno. Wedding come a better home. Oh, why not there? And God bless Utimia was Messi court. Na me de kakra say what you kind. Me de no me senka o mpe o mienu ohun. Na nka o muduru ande abani mu ha. Office na ni mo be okọ no magja wona gu no watoburu no. Yo so me no. O magja wona mienu gu ha. No matopunu mai marade abi. O matopunu nim. No makaja say on to so betu kokoro mo miepunu. Na so jeni na police ni abebe kwa so be call no. No me de about so. Sada so come here and abi. What the wo mienu pe. Omu bie pru no. Omu bie pru na rande be nko ade. No matum no magja wona gu. No matopunu no magina wo. Omu demonstration na ne so oberi omu ho so obe ne ode ye de ode akira yesuma brewa bi ba ko de fa ene komu wie ne nyamia no no a pinipina pia opia no bi zukuta sanso no gyanjire ayimo no bi sanso rande en sanso no ase ono pada no pen sanso no in space na ehye na ni no no me sanso ba kwata space na nchen ho no me de ahye no enyi ta ho be 5 minutes do one why say now no say yes na akuafo say no mo fema obeku ne sumo internet level asma na me ka me o mutima no and odin kind of one be say no do God bless me the sanso na ka ho why o mo pen sanso no en say na space na nchen ho no me fan tare ho mo munyi come so be demonstration no obi a wo kokko kura hu bi da wo ka kokko asem ne de adne mo anwa ai ofi na ba chirichirim na de ye ne tam ne echirim anyi ye ho ye ne tam ne echirim anyi esi ni ntua system ne echirim anyi afi na obechirim echirim bi ani ba bia na mi bisa flex mo de bia mo politics na obi kura sa apia Nicholas Uni apen Nicholas mechiao na mi bisa o aya obi npinsi obi mobi Ghana ni osana. But that person has to give you power of attorney. Okay. So they are Samira say, you know, say if you are not front of here, or no be power of attorney to somebody. Now the partner pursue the case on their behalf. They said they are you do see and say well you do see and I'm an attorney to defend myself as you know because I on behalf of the president, right? Okay. Because engofobu wa sometimes you don't do insult, but person dey want them quick. Sabi Jimmy too much. Can gofobu you don't want just scapegoat. Nk yes you on behalf of MPP. Said with your kai. Nk yes you know come on. No about you one or court. The lawyers they brave party me. I am a lawyers so. They were lawyers. My mama, for sure. Me pa so mo nimpen for no mo nin komo mai. Say no mo bu amu me biem se bet me asi nkofo on behalf of nkofo a. Ye be ye. Because Jimmy for na say be mo do so no do. Obi akotena ready to akan kwa asem free no okọ. Because Samira no on me meyi ne ho ano. Ba omi adi me ka bi. Because of sa no ma nti no ma fair granted na omo kan kwa asem sa. Di mami ama mo ne mpanifo ne hu nkomo mai say no mabu ho a na ono wo se ye bi wo ya ye nyanwa ne asiu de ne okokọ to koyi hu ano a na okoyi hu ano na ma sanity abam
cause kwasia bia ono sabi school dam kro won kwetena oda obetna TikTok ha no kan kwasasem no okọ timisremo mame muni hu komo mai na ba umio na ba obia because omu nim say go for me anyway omo nka twen kire wuti omo kasa omo boa omo won crop o say ye single for de say saminya mvakaka say sa hapta o say den ba omia de ye si a na ki yesi wo no up to your typical example na example yeah na ki yesi wo no na ki twa damage o wi a next time no kasa o de nyansa beto ho ndi ma me mo ne mpanifo ni hu komo mai na no ba bi say no ana me na be say amtia na me na oyoba kafra ate so sapo munzuo me fiti tama ka say wan nya kasa aduabo bebem na nam say ukunfa ma kunfa na masa no so de de ani brebe ba ti mun shedin na me say by media na koko farmers ye be hiam pai bo because your cocoa in bedru 500 cedis because Mahama say 2005 me ntimi nkan dosun dodo ama truth to be told this time around I see etimi sechere esen aduasam yenu no etinta sukoko kire Mahama e dey ntina Americans ahwe eba no international issues are this is the time I Ghana for see ya no free mu because anytime NDC Mahama ni nkrofo be o madwin say on be respond to ensema inform hu bia no e de you know ebo Ghana so be kaya America for starting kru nipo di kan be bie na no kasa ya vice president Madam Moku o kasa ya why ni shoelace the shoelace e fan bet why ni shoelace set it on Bedford fan bet so what be John say we ya press conference am so nye catch Donald Trump say he don't know Ghana if you strike back o strike it back no ina u aid o de ma u fans o de ma no e kate ye ohun o mo bowa bia na agibi bia free Ghana for okuja to ablakwa ayi ni tirun kakaru rate said the nkwala biri mo ma me anwale ni yie ekogina ho ho service ahwan na fa na kri se wo kwa kwhwe o chinkura yesi 1 week ya mo abro so 1 month no hu ye na si adu nkati amunye ade na breach e be bo mo ina ene oye kakra na oye dey enu so ho na anu Sam George ai na fu surgery kan ai ehu atuachi ai ebunsu aguma ayesoso de jan be twan tro kire Ghana for che so ma hwe hu ze Ghana for no emu binum nsua de se wo kwa kofa Russia na wutimi efa eba kuroma nka sedi na ntama kuru kamu mba en kamu ntimi mfa ne mai mutimi extradite obi ose e kan sen e de ne ba Ghana sedi na ntama kuru no kita Ghana passport no kura ma ntimi afa na ma na Russia ni na mokofa na ba agro wo mani so agro e wo mani so hwe ama si e kasei unim se last year 2025 kokwa akuafo mass spraying na nkoso last year say e kasei kokwa akuafo o ma nya seedlings say e kasei kokwa akuafo o mo 1000 Ghana na nado de mo pe ekabia no anko Mesi Mahama ifiri nkwala birimbe si so onyi ye nim so ne papa emu asem na because ko mu history man papa ntakrabo na onyen nti esi ni se na Mahama no beka chem so okoko 50 acres when we say nkrofo no mo de adwin di agoro nti esipe e oso mo de omo hu be hye baabi na ekwa ti se de omo ne Ghana for na sympathize bom sa krokro de John we say 21st century we say atwam ye be kire Mahama say onye dictator democracy in edin betena so demo in edin betena so adena NDC ba bemu bia from day 1 to day 0 how be free aban so no demonstration here and there ene esinisen in a terrorist for ekohia Ghana for makuom hwe ene amanfo adehye ye si omo e wo bi manso
yesi omo e wo bi man so ya koma gumu